لسر آخفتن هری داوی ین اردوغان کمبون افریقیا کابینا ترکیه بشک گرنگی و پروساش تیه بو اردوغان دبیجیتن ام گوی خونا دینوان کسین کو دخوازن ریگریه لپروسا چاره سریه و وی پروسه بکن ام دی بردوام بین داخازن دم پارتیه و پاکیجا چاکسازیه و پیشهات نوین پروسه آشتی و چاره سریه جیجا احمد کایا سروکی پارتیا انسان و آزادی جا آمده پرسمه جا احمد بخیراتی کردستان 24 جناب هوال آمده یا دقولاهیا پیشهاتن پروسه آشتی و چاره سریه براستی نظام ناوه چیه ناوه کس نزانه چیه لی همه ام بیجن و پروسه که گهشت کیوه و چه پیشهات هنه بله ناف خیره دابن جبو پیشوازیه و سرچاوه یعنی براستی هاوی کوشی کو ناوی ویدا جی ام هشاشن ام ناوی ویچ دینن وی پروسه چاره سریه آتک چونا سلاحای دانینا سلاحای چیه براستی زلان نینه لی بله چند جار دیسا جی مل باوجی گوت بو ناوی وی جالی که دا چقاس مهم بجی یا سرکننه یعنی ام بیجن خالا سرکننه رقا ناوی سرمده آلوزی چه بکه ناوروکاوی چیه او مهمه براستی دا ناوروکاوی دا جی هنکی آلوزی هنه سرمل بنه گوه هفودو دخن گحفکی تی آویتنه ام بیجن تیر ناکه یا خود هنکی گحف گره بین آویتنه ناین آویتنه جبروی جی روش بروش آلوزی جدا جد سرمده چه دبن لتوی جی هاوی پچکی بردنو چه دا جی در باس بود داخویان یا سرو کمار اردوغان جوی حالی دا گرینگ بو کی جی گو تکلاتیه که هنه تشتی که پروسه که دو مشب بخوازه تک ببه امی وی فرزند ندن نان اوی گوتنه کی هجا بو بقیمت بو لورا ببریار بونی بقراری بوی هوای مشاندن اوی جی بخو تشتکی گرینگه لسروی امکارن ویا بیجن نها حتی نها هر دو طرف شی دوی واری دا ایراده کی خورد دادن نشاندانه جبو دوم کرناوی جبو تک نچه جبو ویاجی گفت کتنی آویتنی قیم دکنه که براستی جی آلوزی دوی داره دایا لسروی امکارن آخافتن و نقاشا بکن باشه هجای کایا مثلا گاوا مروف اک پارتی تماشت که امیدک لسر به پروسه چه با گاوا مروف دمه تماشت که به همان رنگی لگاوا مروف برای خوب دتا پکه که تشتکی دنه مجار و مسئله که دنه تام روژه و که دنه چما هر سی آلی هف ناگرن لسر یک مسئله او جی آشتیه براستی تثبیت کی راست بو ویا اصلا هایی که از فکرم ناکو کی کدره ده دوی مثلا ده ناکو کی بانگوازی عبدالله اجالان ده 27 سبات ده دوی بانگازی وازی ده زلال تشتکی گو کی شرط و مرج تکوشینا سلاح قدیان ادوان شرط و مرجاج غوله رابون دوی که پکه که خو فسخ که او سلاحاجی دینه ادیا به تشکل کی پر زلال گو به تثبیت دیروکی گو به تثبیت جواکی گو جبوی ویجی ایدی جبهه که را لسر ویا یعنی دوی بریاره هانه دا دوی بانگوازی هانه دا جبوی ویرا نقاش نمان جاره کی دیجی دی سال وی استودیو هانه عینی من گوت دیسا است خازم دوباره بکن ویا پکه که یاوی به عبدالله اجالان را دوی واره هانه دا هم فکر به بیجه کی بله راسته لکردستان ترکیه پرچه ترکیه ایدی جبوی تکوشینا سلاح را بواته نمایه معنی نمایه پیوستی نمایه یا ایوی را هم پار به دوی فکرهانه دا یا جیوه نه هم پار به جهر دویا گره حبکی ببجره وقتی که هم پار به ایدی جبوی ویارا دناو عبدالله جالانو دولت دا تشتی که حال حاضر ام دزانن لسر ویا جبوی که اوه کی تونه بازاری کی تونه یعنی سلاح و به چه شرط و مرجی بین دانی نیج لسر ویا جبوی که بازاری کی تونه دوی پکه کزی ایدی بازاری نکه به شرط و مرج دینه وقتی که به بریار عبدالله جالان را هفبار به کنه هفبار با آیری جبوی ویجی پیشی دیگه فایکم جهالی پکه که دا اف لیبلی جهالی دولت دا جیویا وقتی که ام دبیجن یعنی ام بیجن اویا جبوی که دناوا عبدالله جالان و دولت دا اف پیواجو دست بکریه و دمشه ام ویا دبیجن طرف ویه ام بیجن راستیه نراستیه تشتکی دنایه یعنی هنکی کرد دبکو بیجن اوی بریاره هان شاشه اویا مقبول ننه اویا قبول نکنه او آیری لیتکوشینا شر جبوی که دناوا عبدالله جالان و ارگتاوی که پکه و دولت دایه
دەبێ ئەو لەسەر ڤیا بریارە بدن بریارە عەبدوڵڵا ئۆجاڵانزی دڤی وارێهانێدا پڕ زەلالە دبێژەکی تەکۆشینا سیلاح گەرە بقەدە ئێدی دڤی وارێهانێدا نیقاش ئەسندا قەدانیە نیقاشێ کول سەرویا بێنێکردنێ دبن سەبەبی ئالۆزیە دەبێ ئالۆزیە رابە ئێمە سەلا ڕێبەری زیندانکریە پەکێکێ دەبێژە چەکی خۆدانن خۆ هەڵوەشینن شەرت و مەرجێمە تنن قرارا من جێبەجێ بکەن کۆنگرێژی هاتە ئەنجامدان li jêr navê encamdana hemû çalakiyên li jêr navê pekekê me rawastandin lê em çekdananin ev tê çiwatê me fam nekir bi rastî. Belê belê yanî ev ya ji terefekî da alozî di vir derê da ye yanî mesela em bêjin niha ez dişopînim eger ku bazarîkî hebe ana برا اوی چاغه Öcalan di bangawaziya xwe da viya bigotana wê dewlet van gehfa bavêje em ê hember wî vî gehfê bavêjin dewletê gere viya bike em ê jî viya bikin lêbelê Öcalan tiştekî ewha nego bi zelalî bi şekilkî pir safî got ku çek wateya wî nemaye pêvajo êdî pêvajoya çekanine divê gere em deynin êdî hilweşîn ji bo viyara jî ev ger ku pekeke nik bide erdê hêna jî bêje ji bo ku em çeka deynin vana pêwistin gere bênêkirinê ev ya di dervay bangewaziya Öcalan da ye menayu heye di nava wan û rêberê PKK Öcalan da jî ew heye nakokîkî heye gere ev ya ew di nava xwe da hel bikin yanî anha nakokiya ku zelal ew tê nîşandahanê tê xanêkirinê di ser vî meseleye ev mesele gere zelal bibe Tamam mesela بەردەوامیە پرۆسەیە مژارێکێ gelek dihête merakkirin dijminên vê proseyê gelek dihêne merakkirin awayê dijminatî û astangiyan gelek dihête merakkirin mesela ji aliyekî pêkînana komisyonekê ji Perlemanê Tirkiye ji hemû aliyan bi serokatiya serokê Perleman bixwe aya dikare rêya vê proseyê bi yasa û destûrî veke û bigehîne armancê Yani birastî jî eger ku gehfê ku têlê avêtinê bibin gehfê mayînde û o dewamayî bêkirinê divê li ser komisyonekî o bi vî rê û rêbazê bimeşe yanî bi van têkilatiyê em bêjin şexsî tenê û hinekî tiştê ku em bêjin bingehiya wî ji halî yasayî da jî natne amadekirinê pêvajo li ser viya dewamkirina wî bi xwe metirsiya jî di nava xwe da dihewîne divê evan metirsiya tev ji ortê rabin van tehlîkê ku li pêşerojê da mumkinin derkevin qarşî me ji bo wî jî divê komisyona ava bibin bingehiyê wî yê yasayî jî bêne hazirkirinê bêne amadekirinê da ku rê û rêbazê vî proseya hanê zelal bibin hem gel jî van gehfa bibîne hêviya wî xort bibe pê bawerî çê bibe lewra hûn dizanin yanî divan pêvajoya da baweriya gel hêviya gel pir tiştekî muhîm e halê hazir gel wextê bi vî pêvajoyê nebawer be û em bêjin piştgiriya vî pêvajoyê neke di nava deheb terefa tenê da di nava çend heba aktora tenê da bimeşe ev ya destê em bêjin derva evê ku vî pêvajoyê naxwazin here serî û encam bigire wextê bikevin dewrê ê vî pêvajoyê zayîf bikin û pêvajoyê zî têk here ji bo wî jî ev daxwaz û lêgerîna ku anha dixwazin komisyon bê avakirinê bi rastî jî gehfekî rast e divê ew ya di zemanekî kurt da kinik da jî bê helkirinê Baş hêjayeka ya ji kerema xwe weke hêjaya Ehmed Kaya bersivayê pirsê bide pêşhatên vê proseyê tu çawa dibînî bi rastî jî ev prose dê bigehe armancê proseya aştî û çareseriyê û danana çekan li Tirkiye Bakurê Kurdistanê bi rastî dê bikeve dest Belê tiştekî pir zelal et dixwazim bêjim wek fikra xwe ramana xwe dîtina xwe yanî projeksiyonekî dixwazim ji pêşerojê re deynim olê ev proseya hanê meşandina wî û destpêkirina wî di navê da aktorê herî mezin û sereke hêzê mezinin dewletê navnetewî Amerîka û opêra em bêjin dewletê Xerbê ya Ewropayî ne ew aktorê mezinin ew vî pêvajoyê dan temdanê û şert û mercê wî dane amadekirinê û dewlet û Abdullah Öcalan li ser vî pêvajoya hanê dan û sendina kirin hetanî ku van dewleta biryarê xwe negewirînin û dewleta Tirkiye jî dibinî da halê hazir tiştê ku ji xwe re ew dibîne xeteret bîne û metirsî dibîne ji bo pêşeroja xwe re hetanî ku ji holê ranebin evê pêvajoyê bimeşe
و ئەو خەتەرە ژۆڵێ ڕانەبن و بمەشە و دەولەتی ناونەتەویژی وەختێ دەستەک و پشتگیری بکن ji viyara ئەنجام بگرە لێبەلێ درێژ ببە شەرت و مەرج بگەورن دەولەتە تورکیە ژی ئەوان مەترسیە کوشخورا دبینە di pêşa rojê da ji holê rake vê pêvajoyê xira bike lewra kî dibe çi bira bibe yê ku dewletê ku li ser Kurda bandor danîne wan ji hev û dû perçe kirine heta nigê wan erd bigire naxazin Kurda muxateb bigirin û pirsgirêkê wan çareser bikin bi şekilkî asayî eviya di hişmendiya her çar dewletê ku hetanî anha Kurda ji hev perçe kirine di hişmendiya wî ya esasî da heye ji bo wî jî pêşa roj tayîna wî di dest aktorê mezin da ye di dest hadîsê mezin da ye hadîsê mezin ji viyara tehlîke çêkin wê dom neke تهلیکە چێنەکن وێ دۆم بکە گەلک سپاسیەتت کەم هێژایە ئەحمەد کایا سەرۆکێ پارتیا ئینسان و ئازادیە ژە ئامەدێ سپاس بۆ شروڤێن هەوێن دەولەمەند